Untuk yang pertama, kita panggilkan peserta 4 kontestan. Yang pertama, kita panggilkan nomor undian 1, dipisahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai intan belum memberi salam ke warih lingkar, karena salam Nabi kan sunat jaratamu mat tanda mulia mulia wareh ranu lampuan mulia rakan mame suara mulia rakan mame suara. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jaran jaran wala jaran wala terjemala. Jaran jaran wala jaran wala terjemala. Karena salam Nabi Nabi sunat, karena salam Nabi Nabi sunat. Jarah jarah tamu ma tanda mulia. Jarah jarah tamu ma tanda mulia. Nipa awai pon Tom
نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا لنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا لنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا لنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا لنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا لنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا لنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا وله من ذنبنا لنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا لنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه Doa tujuh bulan Raja Misra Mi'raj Rasul Mustafa. Doa tujuh bulan Raja Misra Mi'raj Rasul Mustafa. Lega beriman perintah bersalat kepada umat limang ketika Allahu Rahman Nabi Lumir ulang yang panjang jatuh rima sembahyang hamba limang kewate Nabi lelaki asyik limang saja Nabi lelaki asyik limang saja sebelum Nabi kita langit rumah yang pun berdawa sebab memerut Nabi kita langit rumah yang pun berdawa dikun langit mana berbaga lepas ulangnya mana kata Allahu Rahman Nabi memerut langit mana terima sembahyang hamba limang kewate Nabi lelaki asyik limang saja Nabi lelaki asyik limang saja kata bimiyu ulun dimana ulun bintang saja ulunna kata bimiyu ulun dimana ulun bintang saja ulunna disebut umur teman-teman banyak lupa-lupa tuan menyamanya kata Allahu Rahman Nabi Lumir langit banyak tidak terima sembahyang hamba limang kewate Nabi lelaki asyik limang saja Nabi lelaki asyik limang saja tumbuhan ni balan tuan apa yang dumna untuk kanan bendung tumbuhan tanduk atrangan saja ulunna isu-isu langit tuma-tuma ulunnya lupa-lupa tuan menyang kata Allahu Rahman Nabi Lumir langit banyak tidak terima sembahyang hamba
Obatun pandang juga mulia Kampung surga Nibani baluk kuat Menantu macam Langan-langan muhabah Allahu Rahman Nabi Numeru Langit banyak tidak terima sembahyang hamba lima pewate Nabi nelake silima saja Nabi nelake silima saja Surat rumah Tuhan-Nya Tuhan menyangan kata Surat rumah Tuhan-Nya Tuhan menyangan kata Nabi Muhammad Tantungan alam Rasul pilihan Sinang dunia Allahu Rahman Nabi Numeru langit banyak tidak terima sembahyang hamba lima pewate Nabi nelake silima saja Nabi nelake silima saja Assalamu alayka Zainal Anbiya'i Assalamu alayka Antal Arqiya'i Assalamu alayka Zainal Anbiya'i
Sekian dari kami di PD Jaya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.